iby'agaciro gakomeye kongera kubasanga kuri iyi shene ya Icyo Rwanda TV. Nge nitwa The Fresh. Reka uyu munsi tuganire ku rugendo rwakuye abacancuro b'abanyaromania Igoma bakanyura mu Rwanda bagasubira mu gihugu cyabo. Tubahaye ikaze. Bijya gutangira, abantu benshi batekereza ko ari inkuru y'igihuha, ko ibyo u Rwanda ruvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yifashisha abacancuro mu mugambi wo guhungabanya umutekano warwo atari ukuri. Umunsi ku munsi ibyari impuha byahindutse impamo, biza guhumira ku mirari ubwo abacancuro bo muri Romania bari muri RDC bamanikaga amaboko hanyuma bakishyikiriza M23, nyuma bakaza kunyuzwa mu Rwanda batashye mu bihugu byabo. Muri Gashyantare umwaka wa 2023 nibwo ibimenyetso byatangiye kujya hanze kimwe ku kindi. Icyo gihe abaturage bo mu mujyi wa Goma batangiye kubona abantu bitwaje intwaro bagendaga hirya no hino mu mujyi, kandi atari ingabo za FARDC. Bakundaga kuba bari kuri hoteli Mbiza Igoma. Gusa bitewe nuko icyo gihe umutwe wa Wagner uvugwaga cyane kubera intambara wari urimo hirya no hino, benshi baketse ko abarwanyi bawo aribo bageze muri RDC. Wahoze ari ambasaderi w'Uburusiya mu Rwanda Karen Chalian muri iyo minsi yabwiye ikinyamakuru Igihe ati, ndakumenyesha ko nta mukozi n'umwe wa Wagner uri muri RDC. Mu kwirinda ikindi kibazo gisa nk'icyo, nta muntu wo muri guverinoma y'Uburusiya uwo ari we wese uri mu burasirazuba bwa RDC uretse no kurwana. Urujijo rwakomeje kuba rwinshi, ariko kera kabaye biza kumenyekana ko abari muri RDC biganjemo abanyaromania bari bafite amasezerano abita ko ari abantu batanga imyitozo ya gisirikare mu ngabo za RDC. Nibo bagurutsaga drone Tshisekedi yari yaraguze mu Bushinwa, ariko zose uko ari enye M23 yazirashimwe ku yindi. Aba bagabo bahembwaga ibihumbi 5 by'idolari ku kwezi, amafaranga yikubye inshuro nyinshi ahabwa umusirikare usanzwe wa RDC, kuko we ashobora kudahembwa ndetse bamara kumupfa gasoni akaba yanahembwa atageze no ku $100. Umuhuzabikorwa w'abo barwanyi Constantin Timothy ubwo umutwe wa M23 wari umaze kwigarurira umujyi wa Goma yatangarije TVL, televiziyo yo muri Romania, ati, ingabo za leta zamanitse amaboko zanga ku Rwanda, hitamo gusubira inyuma. Aba bacancuro babarizwaga mu mutwe witwa Associatia Larve uyoborwa na Haruthi Portra. Ni umugabo ukomoka muri Romania uherutse gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'igihugu cye ashinjwa gushaka kubangamira ibikorwa by'amatora. Ku wa 29 Mutarama nibwo byamenyekanye ko abacancuro bamanitse amaboko nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma, bakanga gukomeza kurwana. Ntibyarangiriye aho, bahise bashyikirizwa MONUSCO. Icyakurikiyeho byari ibiganiro bigomba gutuma bava muri Congo. Nta yindi nzira bari bafite usibye yo kunyura mu Rwanda, kuko izindi zose zari zafunzwe. Uvuga ko inzira yo mu mazi niyo mu kirere byari byamaze gufungwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Romania Andrei Tarinea yabwiye BBC ko ibiganiro byari bigoye kugira ngo birangire M23 yemeye gutanga abo yise abarwanyi bakorera ikigo cyigenga ibashyikiriza u Rwanda. Ibiganiro byamaze amasaha menshi, nkuko tubikesha Igihe. 23 yashakaga ko bataha bambaye impuzangano ya gisirikare nkuko n'ubundi barabarwanyi bari ku rugamba, ariko bo barabyanga. Ubwo bagezwaga ku mupaka w'u Rwanda na RDC barasatswe, ikintu cyose bari bafite kiragenzurwa. Bamwe bari bafite amadolari menshi mu mifuka yabo, bigaragara ko koko bakoreraga agatubutse. Umwe muri bo waganiriye n'ibitangazamakuru yavuze ko yari amaze ibyumweru 3 i Goma. Ubera yarahageze mu mpera z'umwaka 2024 avuye muri Tunisia aho yakoreraga. Nk'igihamya yeretse umunyamakuru pasiporo igaragaza igihe yaviriye muri Tunisia. Bose ubwo bari ku mupaka nta kintu bashakaga kuvuga, bari meze nkaho ijuru ribaguyeho.
hari uw'ibinyamakuru byabajije uko ibintu byifashe i Goma, asubiza ko ntabyo azi. Mu nzira yose agana ku mupaka w'u Rwanda yari asinziriye. Ibyo yatekerezaga ngo ni abana be n'umuryango, yari aherutse kwibaruka, ndetse icyo yanatekerezaga bwari uburyo bwo gutaha gusa. Ese aba bacancuro bateganyaga iki? Reka duterere akajisho mu nyandiko zasanzwe mu mazu aba bacancuro babagamo. Nyuma y'aho bamanitse amaboko bambutse, nibwo itsinda ry'abanyamakuru ryagiye i Goma. Ahantu hambere ryageze ni ku nyubako aba barwanyi babagamo iri mu mujyi rwagati mu gace kitwa Quartier Volcan. Yari inzu nziza nini kandi ngari, ifite ibintu byose umuntu yakenera, kuva mu byumba by'inama, uruganiriro, ibyumba byo kuraramo, akabari, pisine n'ibindi. Hari imyambaro myinshi ya gisirikare n'ibisigazwa byinshi by'amasasu, bigaragara ko hari harabereye imirwano. Hari kandi ahantu byabonekaga ko hagiye hangizwa n'amasasu kubera imirwano. Mu by'abanyamakuru babashije kubona muri iyo nyubako ni ibitabo bandikagamo imyanzuro y'inama n'izindi gahunda. Byinshi biri mu rurimi rukoreshwa muri Romania. Gusa zimwe muri izo nyandiko zagaragazaga umugambi wo guhangana n'umwanzi. Harimo ibishushanyo bigaragaza kuko aba barwanyi bazahangana na M23 bayitangatanze impande zose eshatu, ndetse mu mpapuro zimwe na zimwe hari aho wasangaga bandika u Rwanda mu bo bitaga abanzi. Association Larfe abacancuro bakoreraga yagize ibikorwa no mu bindi bihugu bya Afurika harimo nka Burkina Faso, RDC, Cote d'Ivoire, Niger, Senegal, Sierra Leone, Gambia, Guinea ndetse n'ahandi. Kugeza amagingo ya igihugu cy'u Rwanda nticyumva uburyo uburayi bwose bwabyomyeho kuri aba bacancuro. Kuva abacancuro bajya muri RDC, nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane w'uburayi kigeze kibamagana ku mugaragaro, ahubwo byararenze bitikwerera u Rwanda ibibazo byose bya Congo. Perezida Kagame arutse kugirana ikiganiro na Jeune Afrique cyagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, agaruka kuri ubu buryarya bw'abanyaburayi. Yagize ati guverinoma ya RDC yahaye akazi abacancuro, nk'uko mwese mubizi baturutse he? Ni Burayi. Waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'Iburayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe, ariko bo bagakomeza gusubiramo byose ko ari amakosa y'u Rwanda. Gusa nubwo aba bacancuro bagaragaye muri Congo mu ntambara M23 yari hanganyemo na FARDC, si ubwa mbere aba bacancuro bari baje muri Congo. Kuva mu mwaka w'1960 kugeza mu mwaka w'1965 RDC yabaye isibaniro ry'intambara nyinshi ndetse zagiye zigirwamo uruhare n'abacancuro barimo abamenyekanye cyane nka Thomas Michael Polal mu mwaka w'1961 hamwe n'itsinda rye ryitwaga Four Commandos ryarwanye ku ruhande rwa Moise Tsombe bashakaga ukwigenga kwa Katanga mu nyungu z'Ababiligi. Mu mwaka w'1964 yasubiye muri Congo mu ntambara ku ruhande rwa Tsombe, ajyanywe no kuyobora ingabo ari kumwe n'abarwanyi basaga 300 bavuye muri Afurika y'Epfo mu mutwe bise Wildigis. Nanone Ikisangani abarwanyi bari bayobowe na Pierre Murere bitwaga Simba bari barashimuse abantu 1600 barimo abanyaburayi bakoreraga iyogezaga ubutumwa muri icyo gihugu. Afatanije n'abasirikare b'Ababiligi, abapiloti bo muri Kiba n'abacancuro bari bahawe akazi na CIA, Thomas Michael Horare yatsinze abasimba ba Pierre Murere Ikisangani. Icyo gitero cyaje guhabwa izina rya Operation Dragon Rouge. Mu mvugo ze zitandukanye yakunze kuvuga ko ushobora gutsinda intambara kandi wifashishije abaririmbyi bo muri korali. Nanone kuwa 7 Nyakanga 1967 umujyi wa Bukavu waje kwigarurirwa n'abacancuro b'Umubirigi. P.KAGAME uyoboye bagenzi be 120 n'abandi barwanyi 2500 bo muri Katanga atangaza ko kuva ubwo aka gace kigenga nka État volontaire étranger
EVE. Kagame yatangaje ko intego ye yari uguhagarika ubutegetsi bwa Marshal Mobutu agahorera urupfu rwa Lumumba hamwe na Pierre Murere. Byamaze amezi 4 gusa mbere yo gutsindwa uruhenu. Sabo gusa bacancuro b'Umufaransa Bob Denard yagaragaye muri RDC mu mwaka w'1961 agiye kwitabira coup d'etat Tsombe yashakaga gukorera Joseph Désiré Mobutu. Yahagurutse mu mwaka w'1964 hamwe n'abacancuro bo mu Burayi no muri Katanga. Kuri inshuro barwanaga ku ruhande rwa guverinoma ya Mobutu mbere yarwanyaga. Benshi bibuka uburyo Che Guevara yageze muri Congo avuye iwabo muri Argentine byitwa ko ashaka kwagura impinduramatwara. Uretse mu myaka yo hambere ubutegetsi bwa Joseph Kabila bw'ejo bundi nabwo ntibwasigaye. Muri Kamena 2011 yaje kwisunga umutwe ushinzwe umutekano w'Abanyamerika Dain Corp. Uyu mutwe uzwiho kuba waratanze abacancuro bo kujya kurwana mu bihugu bya Iraq na Afghanistan. Icyo gihe Kabila yabishyuye miliyoni 17 z'amadolari kugira ngo batoze FARDC. Nta na rimwe machineries bigeze bazanira RDC amahoro, ahubwo byose byarangiraga bibaye ibibazo bikomeye, bagasahura ndetse bagashyira igihugu mu kangaratete. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe, ikigereranyo nk'ibi nakagaruka. Mugira amahoro.